Totejas Pantzilos o Lovarsag, nehéz lovaság. 16. század. És arra megyünk, most már magyarul beszélek. Itt van a fegyver, a legveszélyesebb fegyver, a teljes Pantzilos. És jaj, rengeteg. Maina lot o petha gwisgo a gyfer yma chygion i gwarchod. Mae hwn yn mwy fel 16 neu 17 ganrif yw beth yw gair Cymraeg am armour? Dwi'm yn cofio am iawn. A meis? Yep. A mae gynddyn nhw bardd a machog. Mae gynddyn nhw dau cadeirydd wrth ymwyr y ffenestri, ble mae cwpl cariot neu cariodon yn eistedd lawr ac yn wynebu gilydd.